Saloma hubata haganupan sahalinari ise siahanami saloma hubani nasiam bapa sonai homa hubani inang salom hubani nama poso salom isi sehanami use hubani nasiam naman dihuti kebaktian hubani channel GKPS Padang Bulan salom diar malas uhurta jana tarpuji magorani Tuhan halani ibere dope panorang hubata nasihol mandihuti kebaktian bani mingguon model kebaktian ta aima model B jana minggu sadarion aima minggu kantate topik minggu ta aima halak namangindahi Jahobado nama muji gorani. Dear paima ipok kahita kebaktianta ase pasir sir hita uhur pakon pikirata marsaat teduh hita martonggo hita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani ne bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanah on. Amin. Doding kon nasiama iya doding kon nasiama puji-pujian bani sahap kon nasiama ganup horja halonganganiin mar mega-mega manasiam ibagas gorani na pasingin mar malas niur masagalas pindai Jahoba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham nai bata pariok ni uhur natar sulur doma ipasir ham haluahon apa hagluhan marite pangop kopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami naso onggah ni dah ni mata naso onggah binogi ni pinggol anja naso onggah tubuh ibagas uhur ni jolma aido ipasir ham ben nami jana aido ban puji-pujian na dodingkon hanami ibagas uhur na martari makasih hubamu sadokah golunami bamu ma puji-pujian rosi sonari rosi sadokah ni dokah ni amin hundul makuria mandoding mahita Ahama doding kononku ase pujionku ham ale Tuhan nai bataku hama mangurupi am mandoding hita nomor 200 ayat sadadas hubani 2 Ahama doding kononku. uhurku mandodingkon gogo
Apa hidup di uhurmu, rosi halayakonmu. Dodingko kita usai ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita marso dosata hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pargogo nasotarimbang sito palangit pakon tanahon. Nasusido ham janah periup nihur bagal lang namin talup hanami roh lowemu. Halani bueni dosa nami. Ay gati doha nami lang marteng niur hubamu. Agi pedoma yaton ham ben nami. Ase pita ham hasan ni bata nami. Ulang manang baita nalegan. Tapi gati tumang dolang iha persaya hanami ham. Marhite marteng niur hanami bani nalegan. Halani ay ase rodang hanami hulomu. Mansopot kon dosa pakon palanggaron nami. Holong matemu, say marpangulaki mauhurmu mangidahanami. Sasap hama dosa nami, anja patotap hama hapersayan, apa tenger niur nami hubamu. Rohanami mangindo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sihopkop hanami. Amin. Tangar anjay hapor saya hita mahatan ni bata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Jahobodo na bata parder layak anjaha padok ni uhur. Nenget man ringis anjagok holong ni uhur pakon habonaran ni. Napahot kon holong ni uhur ni hubani halak maribu-ribu anjah menasap jahoton pelanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Hal ni ay, pataridakon hitama tanda-tanda ni paguluan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Hundul makuria. Paima ipadas hita hata hapor sayonta, pasirsir hita dodingta, nomor 234, ayat 1 tambah 3. Tandai hama. Saya tatap hama, saya tambah hapur sayaon,
Toguham au usurga papitor lakaku. Halani anakmu inai bata. Dodingko kita ayat tolu. Riap mahita jongjong. Saksion hita maha persentain songon na sinaksion hagenup halak na persaya bani sab tanah on. Au persaya bani bata bapa pargogo na sarimbang nama nopa langit par kon tanah on. Au persaya bani Yesus Kristus anak ni bata na sain Indo Tuhanta nati tubuku ni si Maria sangka lape haliaban marhite tondina pasing nama naron na parngit bani panorang ni Pontius Latus ipar selangkon mati anjai tanom turun hunarik tolu mulak mangguluh bani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anjal hundul siahun ne bata bapa pargogo na sore mangin hunjai maya mulak magida lau mangumi halak mangguluh pakon nadok mate au persaya bani toni na pasing bani kuria persadaran na pasing in parsauran na sagala na pasing in bani hasapani dosa bani perpohon ni akula pakon hageluhan na sadokah ni tukahni amin hundul makuria. Marpangusadean bani Tuhan in puji sai pasangap magoran niin monang halani hatani in mangarap kon parpadanan in mandoding kita nomor 327 ayat sada tambah tolu marpangusadean bani Tuhan in. Marpangun sandean bani Tuhani puji sai pasanga magorani monang halani hakami Tuhani mangarap pun parpadanani Sai mangarap bani harani Tuhan tak Yesus Kristus sai mangarap mahita wai partobuson ni sai dalan kon horjani Tuhan in jana sai dingat mahabani padan in sai sir martonggo na porsaya in ay pedas maro Tuhan ta in dodinggo kita use ayat tolu. Sai dalam konhor jadi Tuhan baik jana sai ingat mawani padani sai sisi martonggo na persayai ai podas maro Tuhan dai Sai mangara bani padani Tuhan tak Yesus Kristus sai mangarap mahita wai partobuson ni
Sonai homa isapah nami salom hubani nasiam Bapak Inang pakon haganupan na mandihuti ibadah melalui live streaming channel GKPS Padang Bulan. Ting-ting bata saudari on na perlobe ipadaskan nami selamat ulang tahun hubani Korea namar ulang tahun bani nasa minggu on 22 sampai 20 April 2024. Selamat ulang tahun hubani Inang Bintang Lumbang Tobing. Nama ulang tahun bani tanggal 22. Inang Binalita Ririn Tambunan. Pakon Efrilita Naura Kristabel Sarage. Selamat ulang tahun hubani Inang Sane Aprilinda Damanik. Nama ulang tahun bani tanggal 20 April. Sonai homa hubani Inang Mardelina Purba, Lola Yolanda Girsang, Pakon Indra Asipayung, nama ulang tahun bani 24 April. Selamat ulang tahun ni pada sekanami hubani Putri Alwi Jayani Simarmata, nama ulang tahun bani 25 April. Sondai homa hubani Inang Situa Justina Media Sibarani, nama ulang tahun bani 27 April. Selamat ulang tahun hubani Inang Nyonya Ansen Pusuk, hubani Inang Devi Fetri Sinaga, hubani Inang Herlina Afriyanti Hutauruk, Pakon Joycelyn Saragih, nama ulang tahun hubani sadari on 20 April. Saya Tuhan tama mamasu-masu nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, ipasu-pasu Tuhan ta Tuhan Yesus. Nah berikut ini bani halaman sada idah kita petugas bani Minggu Naroh Minggu 5 Mei 2024. Hubata haganupan majelis pakon calon majelis ase iperhatian hita tene sonai homa secara khusus koordinator boy makobaskon acara bani Minggu Naroh. Bani halaman 2 boy dah kita jadwal pertongguan untuk tanggal 3 Mei 2024. Di sektor Jerusalem di rumah ni keluarga Sahman Girsang, Bethlehem keluarga Inggo Damanik, Betani keluarga Situa Afrijon Purba, di Galilea Situa Andreas Sinaga, Jericho keluarga Jeffrey Fernando Saragih, pakon di sektor Makedonia keluarga Raymond Dias Pakpahan. Salinari ingatkan hanami ase haganupan anggota Korea ase iroi hitama pertongguan di sektor tabei. Doposai namangihut laporan keuangan boidah kita bani halaman 2 dasku bani halaman 3. Hanami padaskon jati tupa hubani nadop marbagal ni uhur atap pinadop membere persembahan bulanan ase lambin ni pasu-pasu Tuhan tamahita haganupan atap adong nahurang pas bani keuangan on boy ikorekse marhitehon ni menghubungi PMJ secara khusus bendahara Korea. Nah terakhir das kita hubani warta kegiatan sermon Korea song nasomal ipukah bani pukul 10.07 hari Kamis on tanggal 2 Mei marakasi ambilan pakon sibasaon untuk 12 Mei 2024. Haganupan majelis pakon calon majelis wajib hadir pakon ise hita anggota Korea nasihol roh boydo homa iundang hanami tene. Manggalang hulobei bani Minggu Naroh on 5 Mei 2024 Manggalang hulobe dohita aima penggalangan sage KPS untuk dana Agus Teis. Sakramen Horja Bagal Napasing. Bani Minggu 12 Mei 2024 iban hita do sakramen Horja Bagal Napasing ikuriaon. Halani ai ase pasir serhita ma panorang uhur pakon harion tabei untuk mandihuti sakramen on.
Ting inang idah kita jin kegiatan rutin PA Inang hari Selasa, PA Inang sektor Jerusalem, PA Inang sektor Makedonia, ase idingat nasyam inang ma jadwal onten yang jaha mandihuti. Nah berikut ini pembinaan calon parhorja. Domu bani jadwal pembinaan sehari sebulan, bani minggu sadari on, 20 April 2024, yadong kondo pembinaan hubani calon parhorja, masuk siluk keluar minggu, dengan topik manusia dan dosa, dengan narasumber Bapak Sintua Untung Suseno MTH. Ase hubani haganupan calon parhorja, ase mandihuti acar on matene. Dopo saya dong piga-piga nasi holi pada sekanami marhitehon ni kegiatan ulang tahun menyambut hari ulang tahun ke-60 GKPS Padang Bulan na parlobe aima malam pujian iban hita do malam pujian bani tanggal 24 Mei ipasingat hanami hubata melalui panitia berhubung karena momen kita ulang tahun imbau untuk tidak membawakan lagu dengan tema nuansa parutolon ataupun kesedihan. Lani ulang tahun tema yang berhubungan dengan ulang tahun ma iban hita dodingta. Secara khusus sama judul ni pe malam puji-pujian. Dupusian apa dua hon donor darah. Ia dongkon bani tanggal 25 Mei 2024 anjah ise nasihol mendonorkan darah boy menghubungi domadong nomor telepon ni aima calon situa Dr. Gigi Lydia Perangin Angin. Ase boy hubungi hujai mendaftar tene. Nah parpudi pelantikan pengurus diakonia sosial dan pergantian antar waktu pengurus sekolah minggu GKPS Padang Bulan. Halani sekretaris sekolah minggu bani minggu na lewat doma pindah kuria aima pemudata nulika silalahi. Jadi ibahin ma pergantian antar waktu pengurus guru sekolah minggu sudah homa pelantikan diakoni sosial GKPS Padang Bulan ya dong konhita bani minggu 5 April 2024 dop selesai holi ibadah ibahin do serah terima pengurus diakonia sosial na lama hubani pengurus diakonia sosial Padang Bulan na baru. Ase khusus ni hubani nasyam pengurus diakonia na lama pakon na baru. Ase rohmana syam tene bani hari minggu on. So naima ting hubata ase ipas-pasu Tuhan mahita bani nasa minggu on martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan ipadas kanami halani yahap hanami gogoh pakon kesehatan na ibireham bani nasa minggu on haganupan keperluan nami ibireham oleh Tuhan suka dan duka yalami hanami parut tolon pakon damai ibireham huan nami bani nasa minggu on. Tuhan bani namandopakon guluh nami seminggu ke depan. Tetap Tuhan Arab konon nami nalaho manugu-nugu hanami. Hamdo parmahan nami. Ase boy tongon iihut kon hanami ham. Marhitehon ni soramu, hatamu nadop ijalo hanami. Pargogoham hanami ale Tuhan. Nalaho mandalani hanugumpan guluh nami bani ari-ari narlahoroh. Terima kasih komayah pon hanami padaskan nami hubamu Tuhan. Domba ipasu-pasuham piga-piga anggota kuriamu bertambah umur bani nasa minggu on. Sonai nadup iting-ting. Pakon mungkin adong nalang iting-ting halani lang lengkap datani sidia. Ase hamba na masu-masu sidia on hagan hupanali Tuhan. Berham malas ni uhur sukacita anjaha par pangarapan hubamu anjaha pabegalham homa iman ha percaya ni sidia hubamu ase semakin iboto sidia sonaha begal ni holong ni atemu hubani sidia ale Tuhan
berham terus pengharapan hubani sidia. Terima kasih mabom Tuhan haganupan sura-sura ni hurni sidia. Masa depan ni sidia. Pakon keluarga ni sidia. Perpasu-pasu hamalai Bapa surga. Sonai homa haganupan kegiatan-kegiatan nasihol idalan kon kuria on ale Tuhan. Bani nasa minggu on partonggoan ibadah-ibadah PA wanita pakon haganupan ale Tuhan. Seksi-seksi na lahom mengadongkon kegiatan ham nau masu-masu haganupan ale Tuhan. Sonai homa haganupan persiapan-persiapan ibadah bani kuria on ase ham homa terus nau masu-masu. Ase boy mardalan haganupan ibagas na di aral Tuhan. Sonai homa hubani parut tolon nami pergumulan ni jemaat. Ase ham homa campur tangan ale Tuhan. Bahat tonggo na ipadaskan kami. Na ipadas kuriamu ina ale Tuhan. Hubamu ase hamma na campur tangan ale Tuhan. Mungkin adong pergumulan secara ekonomi. Pekerjaan. Di tengah-tengah ni keluarga. Tuhan hamma na masu-masu nambere pengharapan, nambere jalan keluar bani haganupan pergumulan hidup ni kuriamu ale Tuhan. Sonai homa pergumulan bani nyomba ibagas na marsikolah pemenuhan biaya-biaya ini sedia ale Tuhan. Ham homa terus na campur tangan. Ubani na posonami ibagas pergumulan ni sedia ibagas persekolahan, kuliah, tugas akhir, bahkan mencari teman hidup, mencari pekerjaan. Bapak surga hama nambere pangurupion hubani sedia le Tuhan. Ase terus sedia gogoh. Hanami haganupan lang malembang humbani harus unirmu. Bahat do dalan na itawarhon dunia on. Tetapi lang haganupan na ipitor menurut ham oleh Tuhan. Asibere ham kepekaan rohani huban nami haganupan. Nalaho memilah na ija dalan na hinarusukon ni goranmu oleh Tuhan. Hamba na masu-masu oleh Bapa surga. Sonai homa hubani parutolon na ibagas na buritan. Ase ham homa na campur tangan Tuhan. Melalui obat-obat na ipangan ni kuriamu na ibagas naburit sonari asiboy si dia homa malum ale Tuhan. Sonai homa hubani secara khusus hubani orang tua nami lansia na ibagas kelemahan fisik asiham homa terus na masu-masu si dia manogu-nogu si dia ale Tuhan. Secara khusus hubani inang nyonya F Saragi, inang nyonya Gustav Purba na ibagas kondisi na lemah. Asiham homa na masu-masu sedia secara khusus oleh Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa. Sonai homa bangsa pakon negara nami. Martarima kasih kan nami. Halani domba dong keputusan na menetapkan presiden terpilih. Martonggo hanami hubani Bapak Prabowo pakon Mas Gibran oleh Tuhan. Ya, adong ralat otik Bani Tingting pelantikan pengurus diakonia sosial AIMA tanggal 5 Mei 2024. Dear paima mandoding kita ase tangar kita lobe persembahan korum bani naposo ni kuriaon na berjudul Martuah mah.
Paima itangar hita hatani Tuhan nai padas ni Bapak Pendeta Chandra Saragi pasirsir hita uhur pakon pikirata marhitai doding nomor 310 ayat sada tambah tolu gedau ponop openi. Gedao ponok openi ujung di dalanan ki Tuhan romagoguau pari pardalanan ki Parenama panggarosi paninganu Kon Bapa Indoa ke mamulus na bola pita iya hubalosi halani holong ni ke pelang hida nuan kok malas ni udi hos urku bani Tuhan jolo onku kusei Rakon pahalindo au kemamulus nadola Vikaria hubarosi alani holongi Gepelangu idadua Bokni malasuri Osuru bani Tuhan calonku usei Martonggo mahita. Anjadami nini bata na mengatasi haganu paruhuran inman naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus. Amen. Oras mau bata haganupan. Bapak inang nahinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus hasoman nami nama poso hatani Tuhan bata bani panorangon aima Minggu 28 April aima natar surat bani Pesalmen bindu 22 mamukah maai bani ayat 26 das subani ayat 32 Pesalmen bindu 22 mamukah maai hubani ayat 26 das subani ayat 32 asebasa hita secara responsoria au ayat 26 nasyam bapa inang hasoman nami nama poso ayat 27 dan seterusnya. Judul bagal ni ham ne bataku mase itadikon ham au Hun bamudo harohani puji-pujianku itongah-tongah ni kuriana bagalin. Galaranku ma bagah-bagahku ilobeni sagala nama kabiaresi. Dingaton ni sagala ujung ni tanoon maay. Anja mulak bani Jehovah sagala bangsa si pajubegu-begu maningon manrogop do ilobeni. Naima maningon marsombah do hubani sagala nasangap-sangap ni tanoon
Anja maningon do manrogop hulo beni sagala na dop tuat hubagas orbuk, apa halak na so mangguluh betondu ini. Ambilan konondo hapitoran ni bani sagala bangsa na laho tubuh ope, pabawa iya do na pasaut konsi ay ma dasni. Oras mau batah ganupan. Shalom. Bapay nang hitah ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Mungkin sukun-sukun ni bagas uhur na siyam. Isi do na marambilan ilang gatanin. Masya kulanis birong. Tapi birong pe hitam manis nini. Songon upasa si malungun na hubain. Mungkin piga-piga kuria dong mamananda au. Songon upasa na hubain da langa dong ahaon. Upasa ni songon. Mardalani ma au husimpang dalik raya. Bahat widah buah ni semangka. Age pelanga dong semangka ijay. Au mana margoran chandra si marmata tinibuh kon inang boru purba. Malas suhur. Bapak inang hitaganu panenarga ni Tuhan ta Jesus Kristus au pendeta chandra si marmata na mangidangi i suku anak dalam. Jadi suku anak dalam provinsi Jambi mangkani sebenarnya selama imi dan onda sejubah kon upake. Anggolang lang ongga marjubah biasa nih ya naima nahama ihutan Jambi marambilan kadang maraha kemeja dasa ay pedo mamalas uhur halani anggo ibuan haganupan gawat ma lumpur lapindo ija-ija. Jadi masih boi hujon halani baru tubuh niombah nami. Hari Rabu ay tanggal 24 bulan 4 2024. Nini tanggal cantik, nini au. Age tanggal bigan pasti ini sehat haganupan. Ayo dok, jana sehat do haduasi inang pakon niombah nami tentara do niombah nami. Jana inang sin rumah pendeta Ria Boru Purba. Jadi pendeta do homa. AGP Doma Naima. Ay malawi perkenalan singkat ta. Mungkin boy hita pajupa tak ijape tapi lang mungkin pajupa ihutan Jambi. Pasti pajupa i Kuriabe nari. Ay malawi perkenal ta nari boy pajupa hita tak ijape. Bapak inang hita ganu paninarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Usukun malawi na siyam. Isilang adong pergumulan ni ibagas tanohon. Haganupan mungkin ni John, haganupan hita adong pergumulan ni. Na mungkin lang iceritaon hita doa pergumulan ta pribadi lepas pribadi. Anggo pergumulan ni inang mungkin cerita iya bakon inang ay mada eda sonon-sonon doau, sonon-sonon doau, sonon-sonon doau. Biasanya 10 menit waras pe. Doma 20 agak lain mah ceritaon. Bapak pesonai mungkin anggo bapak ibagas pergumulan ni ia isi ahage lang ipadas bani halak mungkin ia hupak tertuak contohnya anggo medanon lang huboto ijabak tertuak mungkin huwarung ia mungkin ia padaskon keluh kesah ni mandoding ia ibagas pergumulan ni ia mandoding inang kuna burju. Ibagas nama boso mungkin ibagas pergumulan ni ay mada bapak pendeta skripsi kulalap itolak dosen. Ay mada bapak pendeta baru putus cinta doau. Ay mada tarokon. Ay mada mungkin au ibagas pergumulan luka batin doau pakon orang tuaku. Sihol doau hinan gabe tentara. Tapi aima isuruh oma do gabe guru contoh ni. Masa ma pergumulan na hadapi hita. Bapak inang hita ganupan hinarga ni Tuhan naipe nairasahon Daud bani panorang on.
Makanya ang ibasa hita ayat 20 namon da suban ito 22 lang dapat latar belakang ni. Makanya ang ibasa hita mulai bindu 22 ayat sada judul bagali hamnay bataku masa itadikon ham au. Bani pambubaykor igoti balua maleleng siang. Hamnay bataku masih maitadikon ham au mandaw ham humbani elek-elek kusukon lobi. Ongga dona siyam masap konon. Jujur ma, au ongga. Waktu 2002 2010 malamar tentara doau. Makanya anakku tentara 2 tahun. Malamar tentara au 2010 talu. Doma boy segayang-gayang. 2010 malamar tentara au. 2010 sadap tanggal 5 marujung goluh bapak. Ijai bagas ya sebagai anak muda martonggo saat teduh naima. 2 tahun bani Tuhan ija doham Tuhan masa itadikon ham au ibagas parut tolon kon. Mungkin ibagas pergumulan na siyam songon Raja Daud on. Lang mungkin panghapta pergumulan ta berbeda-beda songon Raja Daud on. Halani iya bani na masa bani panorang ay ibagas na odoh-odoh do. AGP iya sebagai raja. Ibagas hona odoh-odoh. Songon na lo mati do iya. Tapi ibagas pergumulan ni mandaw ham humbani elek-eleku pakon humbani sora ni doru-doruku ham na ibatakku dilo-dilo doau aryang tapi sing ibalosi ham. Ay on donda. Cinta bertepuk sebelah tangan. Pangahap ni Daud bani panorang ay sonay do. Doma hungkapkon rasa cintaku, doma hungkapkon rasa sayangku, tapi ay ma lalap IPHP au. Nama puso agak senyum-senyum sedia. Mungkin adong panghap au maay Bapak Pendeta, sabar na siyam. Tapi ibagas pergumulan ay Bapak inang hita ganupan mangkani adong bagian na tolu bagian do perpasal menon. Makanya bagian pertama ayat sada da subani ayat 10 sia ay on ratapan Daud doon. Ratapan Daud bani panorang ay keluh kesah ni bani Tuhan. Anggohita sukun-sukun bata pribadi lepas pribadi. Sanggahita ibagas parutolon hujado hita mangado. Sanggahanami pelayanan okultisme. Gati anggo adong naburit, pertama hu dokter, kedua hu datu, patuluhon hu pandita ma. Ay ma nini dokter lang adong borit ni on. Ay ma cek darah mulai ulu das nahi lang adong borit ni. Nahi ma mulai ma gosip-gosip tetangga. Ay ma daida ibahin sianu ay do on ma. Ay mudah, ia songon mangida aupe songon na sonondo lasei dasa pangidah nini martambar maham huja hualok na malo makon halak na malo on gado pengalaman nami sangga pelayanan Itambun Raya dah napatuluhon roh maya pandita pinjem lobe mobil ni ham langau dah awinan magang pe Tambun Raya. Pandita pinjem lobe mobil ni ham. Lauja martambar. Huja arah husidik kalang. Dingat ni pendeta ay. Lang das husidik kalang. Lang adong rumah sakit na mantap. Mase hujay. Mase lang rumah sakit i Medan. Lang pendeta. Martambar hualak na malodo. Gawat mon. Ujung ni putus asa maya lang adong dabot. Doma mardatu iya. 2 datu. Si marmata ho madatu ni. Kawat mon ay amburu si marmata homa ay roh maya hanami borngin jam siah borngin songon pemburuhan tu mahanami dapat maijay haganupan na ibere datuay utay mukur ganupan ma sa palastik
ibongkar hanami. Songon pada tudatuon mau. Oh, on. Terbukti. Makanya ketika ibagas ay hujan do hita mangadu bani ratapan on. Anggo ibagas na borit do hita hujan do hita. Ibagas ekonomi na mungkin ibagas parutolon iya. Ibagas diomba hujan do hita mangindo bani Tuhan. Bapak inang utik cerita nami pelayanan nami suku anak dalam. Jadi suku anak dalam ay mungkin adong do ijon bantuan das hujai. Pakaian, anggo lang salah hanami pakaian. Pelayan nami dong dua, isuku anak dalam pokon suku talang mama. Jadi au fokus suku talang mama. Haganupan dua suku anak dalam dogoran nih. Jadi han bangko hutalang mama ai 8 jam mar sepeda motor. 8 jam mar sepeda motor. Ai pe anggo jam 3 sore das hudesa suo-suo lang boy masuk be ai. Huhutan ay. Halani gajah dong. Harimau dong. Beruang dong. Makanya dong mau ong gahupangan beruang. Tapi lang jadi beruang au. Dong mau ong gahupangan beruang. Songon da ini solop sualo ge. Anggopung-opung lang boy. Ya dop gawat. Anggopung-opung lang silang boy ben. Ya gawat man. Nari ma ay ma. Ay ma. Anggo jam 4 ay lauhutan ay hati-hati ma. Anggo langadong hasomanta ya paganan manginap iko deni halak. Tapi ulang pikiran na siyam hanami hujay marjas. Lang, iya ganting manggo marjas diri hujay. Dasi lang. Songon lau juma do. Mar sepatu boots. Baru baju nalu hujuma. Iya, naik mah hubang-hubangon. Langisang kasedehan nami pandita. Iya, ahamon. Topo-topo don. Ya, naik mah. Alani anggo itunjukkan hanami jati diri nami. Gawat do hanami. Alani dong desa ijai. Ongga do ibakar gereja Katolik ijai. Makanya hanami agak-agak nahama. Agak-agak cerdik mah hanami. Jadi, ngapain ke sana Pak? Buka lahan. Alasan buka lahan. Anggolang gawat do dah. Pandita do hanami angger jag. Au pandita do. Tongadalan ni jagat gawat. Hai mah 8 jam mangkani biasanya hanami manginap. Pagi ni baru memasuk huta. Ai pena huta ai sebenarnya dohor do 7 kilometer. Tapi halani udan boy do 4 jam. 7 kilo do. Tapi boy 4 jam. Halani lumpur ni sonon. Sadeng kulon. Alani lang adong foto ko jonanggo dong video, jelas ijay. Tertangis do ibagas pergumulan doang mangkani lagu ni. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang susah. Meskipun tangis mawon. Ayo Tuhan. Hubayangkan kawanku 10 na itabalhon na 2020. Tolu, masermon sedia mangan goreng masedia ay. Mangan goreng marlontong may, migomak may, awi jon, mae. Makani pertama dasa nami tangis daw, agepe pandita aw. Manlepon buru-buru babelang boy. Oh bulan tahun Iya. Adong pendeta itu ijon. Ay mah. Halani lampu lang adong. Pilang adong. Rongit da sagok. Gajah dong. Harimau. Beruang ay mah. Enggak kejar orang hutan biasa doai halani penangkaran orang hutan na adong is aras tabat ipindah kondo hujai adong penangkaran FJS kurang ijai ma 300 ekor orang hutan au pi bagal lebih bagal orang hutan ai gomuk pe au lebih gomuk orang hutan ai wah angguai Tuhan tetap menolong makanya ibangas baru tolong ai hujan do hita.
Anggo mungkin ijon na siyam lang adong pergumulan ni sa minggu siya dia lang mangan. Na siyam sadari pilang mangan. Ay mae. Ay niyakan na. Padahal dong do indahan. Dong do lang. Ay lang enak. Ijay lang adong persoalan lang enak ipangan. Mangkani bisomal do nami ijay minum lumpur aja. Anggo adong pijaan gajah. Kan pijaan gajah bagal do kan. Jadi anggo udan endapannya iminum hanami mai. Na 7 kilo ay. Halani ha. Halani ibuan aku borat. Jadi ibuan hanami perlengkapan nami 2 minggu. Boras ma ijon, pakaian ma ijon, haganupan ma ijon, aku wa ijon, haganupan. Mendorong kereta ma huse. Kawat. Jadi boys ma aku ay imunam hanami ma. Ay sehat do. Unlang. Ay lang enak hujay lobi na siya, masira sound na siyam suna. O na muda, nga enak pun taha parasanya Ijay diri mangan martonggo pasu-pasuham si pangonon nami. Jemaat diri lang mangan, tangis. Tangis Bapak Inang. Tangis. Iberehita mangan langpot. Nini sedia sonon. Bapak datang ke sini aja, kami sudah bersyukur. Naima. Mangkani ibagas pergumulan na siyam, hape pergumulan na siyam, nabahat pe ay, naotik pe ay, adong doy atas na siyam, na urang bersyukur dohi taon. Kurang bersyukur. Boy do na siyam manggulo anak muda lang adong sinyal. Sajam mungkin ay mada sinyalon pelelet dasa, baypion pelelet dasa. Na ay mada on video call bani borupur ba pilang boy beon. Na ay mada sonon-sonon lang boy on. Manggerjaon on lang boy. Bani inang. Seksi inang hunaha. Ay Marcel pipe ay lang boy man. Kadang-kadang hudi-huti do Facebook ni inang on. Ang gua mangidahon. Ijay lang adong. Bani bapak lang, santai dasa, tapi mematihon. Ay may bagas pergumulan ni Daud, Bapak Inang hita ganupan nama poso. Mangadu doi bani Tuhan na bata, seolah-olah na bata manadikon iya. Anggo adong pangahata bani panorang on. Ia tahun use bani ayat 20 dasu bani ayat 22. Ya tahun bani ayat 20. Tapi ham Jehovah ulang ham mandau-dau. Ham hagogohonku oloskon ham mangurupiau. Sai palu ham mahosaku humbani podang. Tonduihu nalungun hubani sisilon ni baliang. Bapak Inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adong ijon ayat 20 dan subani ayat 22 on. Adong peralihan. Adong peralihan na bani ayat sada 2 dan subani 10 sia. Adong peralihan. Ya tahun peralihan sai palua hamma hosahku hubani podang. Adong peralihan sikap. Anggoy bahasa hitam mulai sada Samuel tentang Raja Daud Bapak Inang. Luar biasa do. Sangga ia lau ibunuh oleh Raja Saul. Sangga ia lau ibunuh bani raja-raja na lain. Luar biasa do pergumulan ni Raja Daud bani panorang. Lang ianggap ia, etek do ia, tapi Tuhan nebata memilih ia gabe raja. Tapi ay manayapkon Raja Daud Bapak Inang hita haganupan adong pergumulan yang luar biasa, pengenalan Daud akan Tuhan ibagas parutolon do iya pengenalan ni bani Tuhan. Pengenalan na siyam bani Tuhan, pengenalan na sonado. Pengenalan na ibagas pergumulan do. Pengenalan ibagas na do hita mananday na bata. Ang mungkin ya tahun aku kenal sama Yesus, aku tahu itu Yesus, aku tahu siapa Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tahu siapa kita? Ibotoh Yesus do ise hita.
tapi naibata mambotoh Daud. Makanya songon ambilan on bani ayat 26 on. Hunba mudo harwani puji-pujianku itongah-tongah ni kuria na bagalain. Galaron kuma bagah-bagahku ilobeni segala nama kabiarasi. Adong respon ketika respon keterbukaan Daud bani panorang ay doma iap kon sonai jengis di pakop-kop ni nebata bani iya. Adong respon ni. Responnya luar biasa. Ibayar do galaron kuma bagah-bagahku ilobe ni segala nama kabiaris. Ado respon na siya. Sangga halak bujur bani na siya. Mungkin respon tay bagas makataon terima kasih. Respon ta anggon na ibata memberi pasu-pasu bani hita haganupan kesehatan. Ado respon ta Bapak Inang. Ado respon ta. Ketika respon ta ay laho mamuji pakon pasangap kon goran ni nebata respon ta ay itangion Tuhan do. Makanya sanggah hanami marumah tanggat bulan onom tahun 2020 tolu. Kebetulan langsung iberi Tuhan do bulan pitu bulan pitu akhir langsung isi parumah nami. Sangga ai au ihutan. Baru hubotoh maai halani anggo manore sinyal harus keluar lobe. Jadi ipatugah doma isiau. Wih, nah maon. Jadi tonggokku sangga masuk hutan halani kan anggo nini kedokteran rawan-rawan ni donini. Halani ia menghidangi pehinan i resort Sungai Buaya Serdang Tolu. Jadi sangga ai tonggokku bani Tuhan perhitungkan au Tuhan. Sangga ibagas lang adong sinyal perhitungkan au Tuhan. Makanya ketika tanggal 24 ai tangis doang. Sanggah manangar ni omba ay tangis. Wah guguh homa. Songon suara ni bapak ni mamo kinon. Guguh homa tangis mau. Terima kasih Tuhan. Anggo respon tay Bapak Inang hita haganupan sebagai ni omba. Sebagai napor saya bani nebata. Respon ta terus memuji nebata. Ahado haunan ni Bapak Inang hita haganupan. Nah pertama. Jangan pernah menggugat Tuhan. Kan baru-baruan kan igugat do hasil pilpres. Sonari dalam proses pilek menggugat adong kecurangan. Jangan pernah menggugat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Amin. Saya gak na orang semangat na siam. Salinari, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan menganggap sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dop saya. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan nasyam nama poso. Ulang lalat tangis. Halani putus cinta semangat. Ulang hal tangis imarai dosen skripsiku itolak Pak Pandita. Semangat. Lang halani ay mate lang. Ganjang nari piari ay. Nasyaminang pe. Allah mengerti, Allah peduli setiap pergumulan ni ombah nasyam. Allah mengerti, Allah peduli. Anggo tangis biak ni jol mado tangis lang halani ay mada tangis tau mandole mau on setruk ma. Nasyam lansia on. Agak lansia on. Ijau tunjuk tangan lo be nasyam na lansia. Lansia. Turun tangan. Nasyam lansia on. Orang tua nami. Hati yang gembira adalah obat.
umur boleh tua, sifat tetap muda. Maka nikmati magoluan, anggo roh permain ulang besut. Hai, lolakan. On roh permain besut usum ni. Anggo roh pahop bere duit. Ay mana, ulang isimpan gulu ti pangan ngit-ngit. Bere. On roh permain masih roh iya. Gawat. Permain pesonai. Oh, na permain on. Lang si matua dasa. Permain pesonai. Roh si matua senyum na siyam. Ulang roh orang tua na siyam, susu ibera na siyam. On roh si matua, teh manis pilang. Iya. Oy ma. Anggo roh si matua, roham. Roh sehat ham. Mangan ita mangan. Oy tambah umur nih. Agape anggo orang tua. Penai urjaun salah dotong. Ay ma orang tua. Ulang lalap itu. Oy modoh. On ma. Bahat sonari permain pakon si matua maradu sedia. Si marmato homa permain nih. Wah, garang homa. Wah, marlaga makan si marmata pakon si marmata. On ma, manggas ma sada nari manggas. Agepe ini panditay, umur boleh tua, sifat tetap muda. Igas tuh. Barit na siyam si truk. Ay, makanya ketika jangan pernah menggugat Tuhan. Happy malah na siyam orang tua nami on, lansia on. Adong retreat di huti. Ay, mardalani na siyam di huti. Siol mangan BPK pangan. Atan lo beda atan. Ulang mati-mati mangakon mati dutong. Ay ma, nikmati. Opung orang tua nami. Agepe lang adong bebapa nikmati bani pahopu. Ay dah setabar ni. Lau jai do haganupan. Lang tambah tua tambah menjadi. Iya. Lang lu toh dah. Anggot tambah tua tambah menjadi tambah lam ni. Bani parmain ni pe ibere maduit. Ase agak ulang lalap iponopkon. Bani ay haganupan. Jangan pernah menggugat Tuhan. Jangan pernah menganggap kita itu sendiri. Karena ada Tuhan nama kasomani kita. Napaduahon, kita harus tahu, kita harus mengerti. Anggo Daud, orang yang saleh, ternyata Tuhan mendengar apa yang dia minta. Songon lagu ni si Dabu tarai kan, Melisa kan? Tuhan tahu kan? AGP sedia dua doma langadong. Tuhan tahu. AGP iya langadong, tapi doding ni ay gabi ambilan bata. Tuhan tahu. Lirik ay, Daud pe, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Daud. Makanya ketika Tuhan tahu, responta kita saling merasakan kasih Tuhan. Songon minggu taon, minggu kantate, mandoding. Lur-lur pe suara nasyam, mandodingay. Judulnya ano kanay, nama poso? Martuah. Tongon martuah nasyam. Doding na iciptahon pendeta ito, na luar biasa lirik ni, tongon maihagolukon. Inang mandoding age cantik ni suara nasyam, lur-lur ni suara sada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang huboto be suara on. Anggo lang ihagolukon ay soya do ganupan. Aw yakin sanggah menciptahon lagu ay ICP ay Bapak Pendeta itu. Mungkin ia mandoding ketika menulis ay tangis do iya. Mungkin tangis do iya sanggah menciptahon lagu ay. Mungkin tangis iya bagas ur. Tuhan. Tak mungkin aw maay. Tapi anggo hita idoding kon hita. Songon doding
bagal tumang doholo. Anggo iri sapi na siyam tangis do hita dah. Makanya ketika responta kebaikan Tuhan ay songon doding minggu kantate doding kon na siyam. AGP bagas baru tolon, AGP bagas persoalan hidup. Karena kita masih manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Gati tahun bani sektor 3 doa masukinan, sektor 2 do atau sektor 1 do. Gati tahun. 2 aja manusia yang gak punya pergumulan. Nah pertama ODGJ. Ya jelas. Nah paduaon halak na mate. Lang adong pergumulan di kanay nang, lang adong ay. Adong kopi-kopi dia salang-salang do terus. Cuci tangan ini, lang cuci tangan, mangan das, sehat do ya, sehat. Halak na mati lang adong pergumulan, lang adong. Makanya bersyukur adong pergumulan, ay terima kasih, sehat piaw, mangguluh piaw. Makanya ketika hitai bagas pergumulan songon Daud ay bapainang hita haganupan, ya tahun. Bani ayat terakhir, ambilan konondo hapitoran ni bani segala bangsa, nalau tubuh ope, pabawa ia do napasaut konsi. Ulang gabe batu sandungan hita, patugah bujur ni Tuhan Yesus Kristus bani hita. Patugah na syam sonahat jenges ni Tuhan Yesus Kristus mangkop hita, bujur do Tuhan na ibatay, ambilan kon maay, bani niombah ta. Halani anggo doma ita ambilanta tonggon hita persaya iya tonggon hita sehat iya anggo doma ambilan kon hina bujur ni Tuhan Yesus bani niumbata. Makanya ulang anggap sepele na siya bani pelayanan sekolah minggu. Halani pelayanan sekolah minggu ay do dasar ni iya mengenal Yesus Kristus. Ulang anggap sepele ay madah satu saat ay mak sedia. Tapi pengenalan ay harus ipadas bani sedia. Nama bosohon pe pengenalan ay. Age nama boso gabi pelayan contoh ni pelayanan sekolah minggu buat pelayanan ay. Aulau melayani gabi sekolah minggu buat. Alani dong do upah na terus ibere Tuhan bata. Alani ay bapay nang hita ganupan nama boso. Lambin semangat ma ulang menganggap dirita. Ita dikon Tuhan do lang. Tapi gatinan do hita manir dikon Tuhan. Ulang pangahap ta. Ita dikon Tuhan do Bapak Pendeta lang. Tapi gati hita na manadikon Tuhan. Anggo doma ay terjadi manasap dosa maita. Halani Tuhan lang ongga manadikon hita. Amen martonggo hita. Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan hanami hubamu Tuhan bani panorong on. Ibagas gok malas ni uhur do hanami. Halani tongtong ibereham hasehaton bani nami pribadi lepas pribadi. Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus terima kasih hanami doma manangar marlajar pasal hatamu. Raja Daud na ibagas parut tolon ni. Ia menyadari Tuhan Yesus seolah-olah Tuhan manadikon ia. Tapi Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus panandayon Raja Daud ibagas parut tolon. Makin dekat do ia bani ham Tuhan. Halani Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu Tuhan. Ana doma itangar hanami. Bani ambilan on Tuhan. Gabi ambilan na mangguluh main ibagas uhur apa pikiran nami. Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ibagas pergumulan ni orang tua nami ijon nama poso. Mungkin halani lang terceritahon do pergumulan ay. Tapi persaya do hanami Tuhan lang itadikon ham sedia. Persaya do hanami Tuhan lang itadikon ham. Tapi hanami martonggo hubamu Tuhan tong ham memberi kekuatan bani setiap halak nadong pergumulannya. Beri hama gogoh semangat Tuhan lau mandalani guluon.
Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus hanami homa martonggo hubamu Tuhan bani jemaat nami na adong igi kapes padang bulan on. Tuhan na tetap memberi kesehatan bani orang tua nami na lansia homa. Tuhan na tetap memberi pasu-pasu ni sedia Tuhan. Yakin jana porsaya doha nami Tuhan. Ibagas na pokut ni sedia na lahoma muji pakon pasangap kon goranmu. Itangion hamdo sedia Tuhan. Porsaya doha nami Tuhan Yesus Kristus. Alani Tuhan martonggo hanami ubamu bani kuria nami gikapes padang bulan. Pasu hama horja tangan ni sedia. Ape na ihorjaon sedia pasu hama ay asegabe lambin tarmulia magoranmu itonga-tonga ni kuria nami on Tuhan. Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus hanami homa martonggo hubamu Tuhan. Bani hasoman nami adik-adik nami nama poso nariap na lau mamuji pakon pasangap kon goranmu. Isarahkan hanami masa depan ni sedia Tuhan. Ibagas pendidikan pe sedia, manori jodoh pe manori horja, iondos kon hanami hubagas tanganmu. Asebani setiap pergumulan persoalan ni hidup ni sedia. Sedia lau mamuji, terus lau mamuji, lau pasangap kon goranmu Tuhan. Terima kasih ma Tuhan, terima kasih. Anami homa martonggo hubamu Tuhan, bani ting-ting nokan ay na berulang tahun. Na maposo inang bapa Tuhan na tetap memberi kesehatan umur na ganjang bani sedia. Terima kasih sedia bani ham Tuhan Yesus Kristus halani doma ibireham umur na ganjang bani sedia. Terima kasih ma Tuhan Yesus Kristus anami martonggo homa Tuhan bani setiap program-program na siul iadongkon GKPS Padang Bulan on. Saya hamma na mangartuki uhur pakon pikiran nami. Ase ahape na yorjaon hanami nalau mamuji pakon pasangap kon goranmu. Ulang halani au doon. Tapi halani haganupan nalau mamuji pakon pasangap kon goranmu. Terima kasih ma Tuhan, terima kasih. Bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Anami martonggo jana makataon terima kasih bang. Amin. Paima iundos kon hita galanganta tangar hita malobe hata nini bata nagabi onjolan bata lau manggalang aiman natar surat bani Heber 10 tolo ayat 10 membahen nama diar apa namar si bere-bere ulang mahalu pahon nasyam ay galangan na sonay do iharusuh kon nay bata sonari ondos kon hitama galanganta. Haleluya, puji ma Tuhan, pasangap hari dehon rang nalainga, irandu ingkon alulur homa tangaro, ikon madoring na baru, puji Maria bay otak nina ibabo, jana olo kon Maria marmalasuhu. Saita karita banggorani go kalongan ganung jadi-jadiani puji Tuhan haleluya.
terima kasih Halaliga lupa pasu gelayakni Ubat tanah tetap sisir tong membalosi Tunggu kumando tong Tuhan ta Ia do raja ni ganup sagala raja Ningon hubani do ganup tunduk masomba Saitan walita bagorani Go kalongan ganup jadi-jadiani Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji ma Tuhan Pasana mahidehon kumrang nalainga Irandu ingkona lulur homatanaro Udingkon maduding na baru Puji ma iya bay hotak nina ibabo Jana olot kon mariap marmalasun Saitan barita bagorani Go kalongan ganup jadi-jadiani Puji Tuhan, haleluya. Marmega go terima kasih Halaliga pasu-pasu gelayakni Rubat tanah tetap sir-sir tok membalosi Tunggu tumang dotong Tuhan ta Ia do raja ni ganup sagala raja Ningon hubani do ganup nunduk marsomba Saitan barita bagorani Go kalongan ganup jadi-jadiani Puji Tuhan, haleluya. Riap may ta jong-jong.
Martonggo mahita mangunduskon galangan tahu bani nebata martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami parder layak janana unjah huben nami. Terima kasih mahaton nami hubamu halani tongtong do ipas-pasu ham goluh nami. Do maya somani ham hanami jana ipas-pasu ham hor janami da subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh do hanami mangunduskon buah ni horja. Nado pina suma-sumuin gabe galangan hatarema kasyon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sajalo hamma galangan namion, bain hasangapon ni goranmu, jana mambain lambin marhata redaan harajanmu i duniaon. Ibagas goran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen. Bamu o Tuhan manombah awon. Kamu, oh Tuhan, manombah awon, bamuga rupa, narombah Tuhan, sembuli bestira, narapat kamu, Hamba panami na inaguriatas, say na papasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosoh ni urmu inagurtongon songon naguriatas. Berehama benami sadaran haguluan ari-ari, sasapam madusa nami songon panasap nami, bani dosa ni soman namardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluahamma hanami humbani pangami. Laho manasyam, janah yataon Tuhan indo homahubata, bolak do namin sabion, tapi otik do si pahorja. Ay pepindo hanima mabani si mada si sabion in, asi isuruh si pahorja bani si sabion in. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Ipasu-pasu anja ibarar Tuhan ne batama ham. Isondangkon Tuhan ne batama bohini hubamu. Janah maidop ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan ne batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Oras mau batagan upan. Salam.